matieonagira githe mato manyu matiguaga nehetagia ne gukorwo ndigiritanĩtie na mundu uria uranyararwo tondu mumenye mathura gavana wa wana meciragia mathuraga gavana wa guka guku ekirite miwani iria meiru ona guthondeka thibitari tugacoka tukaririkana ni kuri ungi wi kuria thi pio ona ke turenda kuririkana koguo thibitari ya jakete goliva iwika kaunti ya Kiambu twina wodi 60 ta ya goliva nginya riu twi haha na gutire mundu ungi muthure Kenya ngima tatu twarikia gwaka mathukuru mothe tucoke riu ningi tuthie mathibitari ma murona ngithie ngiakaga muno tondu ni mundu uceraga na ni muceraga ni mukuona thoko ira ndathire gwaka maguguni riu wi iguru thoko ya maguguni githe ndiambiriirie thutha wa haha goliva thoko ya haha ni ndamiambiriirie githe ndiokire ngimwita aka thoko ngicoka ngereherwo ucogothi bare yaturaga guku ya kuhura andu ya guikaniria mahiga na fitina itathiraga tondu ndiroigire wona ciro cia wikuria ukiehera ndiroka ndikie thoko ya haha na twaka thoko ndiroigire turaka thoko na tumiake hamwe na stage njega na nie ndimenaga ne kindu haha moikaire ahecimu aya twi haha nao mamwire aikaria guku mamwire haha harari haiye kiwanja giki giothe ne nie ndirokire guku riria ndokire ngiuga gitingiiyo ni murona riu ni ndiraigire ndirekira kuria matahandite mathi macarie kungi gwa kuria kana ti gwa andu aitu no ti tugutuikaga ati ona wethe katheki andu gugacoka utuku muikarite na mikore iri ingi mukivangura mukuya migunda ya muingi kana ti gwa andu aitu eni na nikio wonire ndi na mbara nene muno haha gwituika ati ni thoko roka gwakwo wero ni thoko ngoria kai muraka thoko na yenjeirwo pira ikenjwo pira ta 50 iriraku ngoragia kari kigiki muraka wakeri githe nie tinie governor githe tu oheanaga license ya gwaka wakeri mugunda witu haria na andu aguku ngoriva inywe ni muri history ya haria kiwanja kiria gia thoko ni muwe nginya history ya wabici cia county iria ci hau ucio ti mugunda wa nuthuika ni wa nuthuika wi hau ucio mugunda ni twi muigana wa mugunda uriku na tugitua gwaka nie nyendaga kuona iratathi rihingure muthenya varigici tugitarana emwe kwa emwe na twaruta emwe gatigara emwe kana tu gwa itu wakwaga uguo ona mungindwara ku ona munjigirire igenyo iriku na muthie mugire mbiraru ciothe iria ciethiro tiga cia Kenya ona mugire cia Uganda nie tutikanyitana na inywe kuya na mutikanyi na India kana ti gwa itu eni tondu riu ni muronire ati mambiriirie na campaign ya guthie guskoja the maruma bururi uyu mugima magicaragia nene othe ati caria yura monge tuguithiria mundu uyu ngokaga kugirwo gwakwa nyumba rucini thinacara cio tuku ngakoraga thigari igana ciohire gwa kwanja mokaga nginya nyumba na twakwa twatuiritu ati nenie maracaria ruci na ndi hau ni nyumirite makagiana na nie nginya Nairobi nginya ko maki twikaranga ningi ni waya wabici twikaranga ringi ni muronire marokire ha ningi marigati mathibitari ne urie githio thibitari wa ngoriva wi haha madagitari matire hagithia atumia tinyu muciaraga ni ciana cigana ciakwire thibitari uyu
tutiendaga kwaria uhoro wa ikuo tondu gikuo tuga toinaga na rwimbo rwa Gikristo rwa ugituga gikuo no nginya gugeka atia no riu ti rugano rwa kuinwo riu acio macaragia uria megututhemenga na macaria ati ni kimani marathukiria ritwa nao mamenyage Ngai ni onaga riu ningi maratwarana no horo ucio uraringa ihiga thaa ici ni muraigire ningeira mara mohoro gucarania na andu aria thigari ati mathie matware mathitanga ma maheni tondu ni maraturwo muno mona we wici ni mwerwo haha mbeca cirarogotagwo miaka yothe 10 itarari gavana ni muririkanaga ndi gavana wa kana wanyu ni mwende gavana wa kana ni mwene korare na magavana mangi matatu marari mbere yakwa ndio andu acio giothe marari kuo mbeca manacokaniriria nyingi cia muingi wa Kiambu ni bilioni 2 Kimani Wamatangi na miaka 2 mbeca megutura macaragia kuria meguthie kinya mutambo uyu ugwe na nigetha wira wa Kiambu ndukarutira marari magoti-ini nigetha gutuike ati ni kwerwo ati ni kwarutwo watho gutikae kugia na mundu ucio mwene nigetha meke uria mekaga tene guthie gwitia andu mbeca cia miako tuhe mwandu itu ni mukurugama na ithui kana inyo muri irimu nikio rona ni andu aya tumenanite nao na tondu inywe ni nyumu heaga kura na kio ria wi iguru akanangira nie ndaiga ndikametigira na ni njwe na nyumu tikametigira kana tugo andu aitu tu hamwe na inywe ni tunyitanite hamwe gwakinyie mwaka wa 2027 mukariganuri maria matigarite kurutwo wira nie ngoragwo ndi mundu umwe utorete na ngatua itua wira uria mwahire no nginyagia ndiurikie maundu mau mwaigua ndatarirwo icio mavundira heo cia mavaravara maguku mavaravara no gwaka uyu ni mwaka wakwa wa gwaka mavaravara ngumaruka ni mathondeke mothe na ndina matawa twa andu itu eni wona twarikia kuruta wira ucio wothe mathukuru ni mwaigua ndigitie riu thukuru gate iguru iika na already kou ni tutumanite contract ni nyambiririe tugikinya na horo wa gwaka macukuru koguo maundu maya mangi mothe na mo ni tuguka tumahatite maundu magwetwo haha ni aheshimi nugu itithomaga ngathiti kana tigwa andu itu ciendaga mundu urathie mutiga ati ni ciana cie mugunda thaa ici ndaigua atumia makiuga ciana cie migunda thaa ici nigetha mariire nugu kana tigwa andu itu ogone nugu roka gutuhurira rehe andu acio na maikare guku mahure nugu kana tigwa andu itu na icio nugu mawona ciaria mbembe cia Wamatangi na hiti turahurana na hiti riu ndamurehera marori maya mena mbembe cianyu na fertilizer ndina mite ya matunda haria ya maembe ya mavaivai nigetha muinuke na indo cio cianyu muthie muige kuria muci na ndina riu na inyue mukorwo mwimenyereire nigetha wona githe gutirakianjia kura riu ni muguthie na mbembe mukahande ndoitu koguo mbembe tugukuo muthi tukue fertilizer mukue matunda muthie Uria na ni hatire mundu thutukanagia inywe ni nyumugatuhe wira 2027 kana tigwa andu itu ni ona nie ngoka nguite kariboti gakwa gakumwira wira uria njikite atia wira uria ndutite rita riri tutigathurana kia maheni kana tugathurana na maheni ni mugoka kuinirwo nyimbo cia hoi-ini mwitikere guthura andu matonekaga guku koguo turikanire hau niho turi na tondu riua ni hiu muthi tutiguikara muno mureke tuvange uria tukuvanga nigetha muheo indo cianyu mwaheo indo cianyu muinukie mucii gavana egukorwo no makiinuke mahutie gavana mugimatanie no agiuke oguo kweria ati oguo ati ta mundu utevangite
Ndeto tigo kebanga wega. O mundu inuke bangite wega. Mutumia wana waka haha ugathii ugoka ugakuha ndina kiria ndina tuindo haha. Haya, fertilizer ni weriku. Haya tugoka tukaige wapi yule Grace na ile vitu yake. Director Grace. Unakaa ovyo ovyo. Wapi hiyo nini? Haya wapi twambiririe na mutheo mwe. We kenda mzumatu wa kuchelewa ona matuini merirwo makahingiririo nja. Haya uyu muthuri etagwo Mheshimiwa Kentams. Ni mwe Kentams. Haya mukimunengere kamero hanini ageithie andu dakika imwe dakika moja. Your Excellency the Governor, aheshimiwa thiarame guku na ikaria ngoriva mwathani arogocwo. Unene wa Yesu uroka. Jesu ni mureithi. Ngai ni mwega. Ende ciothe. Ngeithiai uguo akorwo ni muranyona na ni muranjigua. Asanti sana. Kwa majina ni Kentams. Na mimi ndiye MCA wa kule Thika Town. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai na pia kutuwezesha tuwe hapa. Jambo la pili, Governor nigukurutira ngofia. Ti tondu ati kwina riua, ni tondu wa wira uria muthuri uyu ekete atia arutete. Ni arutete kana ndarutete? Governor, niombe msamaha kwa sababu ya kuchelewa. Si kuchelewa nikiwa kazini mwangu. Ndacererwo matura-ini maya manyu. Ngithiururuka kurora wira uria Governor ekete atia arutete, na niye ndekera ke ndekera tiki. Niseme ya kwamba ni nadra sana kupata Governor kama huyu ambaye anakuja mashinani. Na moko nyiterera jabeno. Na moko menyiterera. Ona rumwa. Ona sabio. Ona igerero igenyo. Na moko roga manake. Nionyesheni kwa ishara ya mikono ya mikono ya mikono. Nikome pale Governor kiu gitirabatara thogithi. Nigia ko Ngai wa mwe amurathime na muririkane mahinda mothe. Asante mheshimiwa. Haya, thank you. Ni hari mheshimiwa ungi wa kinya thaici. Haya, sawa koguo turikiria hawe nditwa nguriva tona rĩo riũa rĩrĩ nĩ rĩa hiũha na rĩkwahota kwanja kuura thaici kana tiguo andũ aitũ nĩ tũtikĩrĩ hamwe nĩguo twarĩkanĩra rĩu kĩrĩa tũgũcoka tũrĩkanĩre nĩ tondũ basarĩ cianyu ndathondekire basarĩ ajumbe magĩthiĩ magoti-inĩ makahingithia mbeca cia basarĩ. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrathire igoti-inĩ tũraheo order ya gwĩtĩkĩria basarĩ ciheanwo. Koguo nĩ ngũbanga na kamĩtĩ ya basarĩ nigetha wana twarikia gukua indo ici ni mugucoka mwĩtĩrwo basarĩ nĩ andũ a kamĩtĩ mwĩgĩre o mũndũ wahetwo na tũgĩkinyia mweri wa Januari basarĩ ya kũhingũra nayo ndĩmũnengere hĩndĩ ĩyo nigetha mũkĩheane basarĩ. Nĩguo andũ aitũ. Haya, kwĩna he ũhoro twaheo haha nĩ mũndũ ũgwĩtwo Cikuku ũyũ wa ndaraca ya Matathia. Ĩyo nĩ ngũthondeka mũndũ ũgwĩtwo Cikuku. We ũkĩrĩ nĩ tũrutaga wĩra ũcio ka ũkĩrĩ na wasiwasi. Haya, na ino ya kona mbaya nayo nĩ ngũthondeka hamwe na barabara ĩyo. Rĩu we no kũnyitanĩra tũkũnyitanĩra na barabara icio mũke nĩgetha ndĩmũnengere macini mũrute wĩra ũcio. Haya, reke tũnengerane indo icio tuone andũ mekũinũka. Reke njarie mũtumia ũmwe haha ũrĩa ũyũ haha ũyũ ũkanyone ũrĩa ũgũkua indo ici. We nĩwe mũsimamizi wa atumia arĩa angĩ ũka haha nyone. Haya, haha ukuinuka na fertilizer nyita nyone ro gukua fertilizer tamenyite wega. Haya anyita wega. Haya ucoke ukue bebe. Haya nyita nyone ro gukua bebe. Anyita kemura hele kondo gake. Haya wekere. Haya bebe wekere fertilizer ucoke tutu nĩ kunyita guo. Awe ukiri mugi hatucoke tuge haha kamutu gaku uthi urugire andu tucabaci hega kangi ni uyu kaira. Haya leu reke nyone kana wona wagwa we ta muigirire uria guthii ure kuinuka nacio tuone tondu ciari tuhore muone kuinuka nacio. Leu nguka ndute kiria nguruta na umenye andu acio ngi matigukiona ni kiega. Oya ici tuone. Haya gerera haha muhurire ikaruhi akiinuka. Haya
Kejarie mutheo mwenake haha tuone kana egutoria thabari noka tuone we kuja aya njoo aya we nawe ka fertilizer gaku ndenda kuona kana rumene mekuhuta ukua ka fertilizer aya bebe njira haria kuigirira aya tumiti twa avocado nyito oguo reke nyone roko maembe na kira gera ha tuone kana uguthie wega. Wapi makofi ya gavana wetu? Aya siako sawa kogo thiti undu mwega kogo tubangane haha tukubangwo wega na mutigetikire ndina indo cia kumwigana inyuo ni mona ile ni rori cigana cie haria ndina marori mana matano na ndina rori ingi kuria nja rori 6 koguo haha tiri mundu rainuka tari na kindu mutigatindikane twabangwo na tukubangwo tuguikuruka uguo o andu aria mekuru nigetha tuheo ikarai abai muikare chini aka chini nenda kuhenga kuja nani watu wakae chini tafadhali usitoke nani wewe madam huyu lesson wewe teremka na CHP huko chini CHP kujeni hapa chini na watu wakae mahali mulikuwa musaiwe fage kurehere andu CHP kujeni hapa chini pale CHP Chwere gavana ni wega neguo aya guoko chukua mkono yako niwache chukua mkono yako umechukua rudisha nyuma abia gavana asante alafu tumwambie abarikiwe tareke demo ile CHP tareke ito iguithanie tiga igoka mundu ikare haria na turathi na mubango ni wega anake aria mena miaka 20 25 30 mathi haria rugirine he mundu kumahera waende hapo na usikuje hapa nimesema hao vijana waende pale enda kuna mtu anapanga nyinyi hapo raidi imeteremka vijana wale wako na 20 25 30 40 waende hapo hao wengine wabaki atumia sigai goka modieko arudi kama hali umekaa kaa hapo mami kaeni hapo kaa hapo mami kaa chini ngoja tunaenda na rai usitoke kila mtu atakuwa na rai yake kama hali umekaa anake ni madie osai vagira ndo asio bila break. Kumi bila break. Kumi bila break. Kaja DJ we ne mare kiasio mosai negera raidenge we athuri aria mena miaka ndaiga bote neguo muthuri wothe wena miaka 60 na 50 mathi haria maheo raini na turathi na raini oguo wa mama usiamke mahali umekaa turathi kore athuri kahora na turathi tunaenda na rai la sondio kama mathi haria arume mabango vile tumesema twende wa mama wazee nimesema wazee aduria siake mena miaka 80 90 70 mathi haria maheo raini tunaenda na rai sisi we raison twende huko tusaidiane yes leo ndirenda kidogo ngoja wewe wanaume waende pale wapate line sahihi wamama atumie ikarai lange tampatia CHP Nefagirwo enda pale kwa wale waambie CHP wapange vile nimesema ikara hapa nani squad 1 twende pale tusaidiane na hayo rai tunataka line ya wazee wote na vijana wote line kama 4 nibaki wa mama nipatie nani account huyu nipatie weke CHP moja hapo atia wameangalia kuna madam niambie sijui weka hapo karo niweke moja akiangalia nikuletee wa mama baba yes tumemaliza wazee netwarekia tunaenda inywe hapa tuondoke tulete wa mama wanaume wote ndio wale tuondoke hapa sasa atumia todina miaka hawa mama atumia wamena miaka 80 na 70 todia akienda tohara ini ngoja tunapatiana na miaka
Nimeongea mambo ya 80 70. Todi hali akiona tu heo laini. Ndio hiyo laini tunakuja. Twende. Nimeongea mambo ya 80 na 70. Vijana waende huko muwapatie laini. CHP ndio hawa. Ndio hawa CHP wapatie laini nani? We, wakuwe nyuma ya huyo. Hivyo, sio nyinyi ikaeni kado mahuyu kwanza. CHP kwanza mmoja. Atumia kaidudha haha. Hivyo. Enforcement wasaidie tafadhali. Atumia amena miaka 80 na 70. Twende nyuma. Twende nyuma. CHP wewe moja toka uwe kobere na wewe uko hapo. Kahara. Enforcement usaidiane. We, laini na yayora atumia twende straight. Waweke line. Atumia amena miaka 80 70 ndio hao. Wapatie line. 70 80 waende chini. Hao wengine wabaki. CHP nani? Wakuwe nyuma mbele ya CHP. Hivyo, twende pale nyuma. Laini moja. Laini kama mbili, twende nyuma. CHP endeni huko. Na hao pia. Twende, enforcement mtusaidia tafadhali. Tusaidiane laini. Hivyo. Atumia, twendeni. Kila watu wanaenda kwa laini. Miaka 80 na 70. Sisi waende. Sisi na 50 wakuje. Laini. Tukue laini. CHP wakue bere. Unaona vile wazee tuwapanga pale. Vile wamekuwa na laini. Hivyo ndio tunataka pia wamama waingie. Watakuja tu. Hapana, endeni mtaingia kwa laini. Mnaona gavana mahali yako? Laini kuwa straight huko chini. Wote waingie. CHP ndio wako mbele. Mama, atumia kiada. Twende tu. Twende huko chini. Na vijana waende huko. Squad 1. Nafikiria mko sawa hapo. Good. Twende pole wa mama chini. Atumia toviki anatoa laini. Wacha kuangalia mbele. Nini? Sio. Hapa hakuna line. Twende chini. Hapa hakuna line, twende chini. Twende kule chini. Line straight. CHP korora ineo. The CHP. Tukue kwa line. Nimesema mnakuja. CHP reflector mkue nyuma. Twendeni huko. Tutambatia msijari. Sawa. Twende chini. Line ikuwe straight. Wale wamama wako na watoto, kuna line yenu, endeni mpatio pale chini. Wale wamama wako na watoto, endeni kule chini mtapatio line. Yes. Hebu kidogo. Mama. Sorry. Nataka kupata karamu mama. Yes. Wamama twende huko chini, line ndio ile. Twende line ikuwe straight. Hata kule chini kuna nafasi. Wamama tuteremke huko chini. Wamama twende kule chini, mnaniona? Twende chini kuna line. Watu waende chini wamama. Nani? Tumesema mahali umepanga line ndio hiyo CHP. Hivyo. Twende chini. Wamama twende chini. All the CHP. Yes. Hiyo line ikuwe straight. Wamama nimesema mrudi hapa chini. Wamama wote teremka hapa chini. Twendeni kule kuna line. Mnaona wazee vile wamepanga line mzuri? Chief Kuria ako wapi? Ako ready. Akiwa ready aniambie kuletea hao watu. Twende. Nani, wamama msikuje bere hapa. Hatutaki kuona mtu anakuja bere. Nani? Tutengeneze line mpaka mwisho. Tuone hapa katikati.
Yes. Yes, wamama twende chini. Twende. Sami, niletee hapa hiyo gari hapa. Hapa. Ndio tuone. Nani? Hawa watu wako hapa sijui wanafanya nini? Only MCA na security. Hawa wengine wote warudi chini. Na enforcement tafadhali, na squad 1 tafadhali tusaidiane. Hawa wengine wote tuondoke hapa mbele. Kujeni. Nataka squad 1 nani? Leso nani kujani? Tunataka katikati tuone njia. Ati mtu akiwa kule anaonekana straight. Leso mtusaidie. Tutengeneze huku katikati. Wamama, nyinyi mteremke chini. Hatutaki kuona mtu anakuja mbele ya hapa mahali nimesimama. Chief Kuria ukimaliza uniambie ndio watu wagurue ni warete. Wamama twende kule kwa line. Twendeni. Nimesema tafadhali nani? Tusaidiane huku katikati tunataka tuone njia. Squad 1 tusaidieni huku kwa mama tuone line huku katikati. Enforcement tusaidiane huku katikati. Tuone kuna njia inaonekana. Kuna njia nani? Max, kuna njia katikati. Hivyo ndio tunataka. Nani? Tumesema katikati. Goja kwanza. Hapo goja. Tuone. Nani? Tengenezeni huko katikati line. Nani chairman? Katikati tunataka njia mwisho. Ukiona line hakuna toa. Tunataka line straight. Line straight. Wacha hiyo gari kuje tu. Nani? Tumesema mtu akiwa hapa anaona mpaka mwisho. Twende kule. Inywe mwe haha maicho tathihere raini kuria boro mwesibwa boro. Tajekerera cio raini hawa wanakuja. Waingie huko kwa raini. Twendeni huku. Nimeona vijana wazee wako ready. Chief Kuria niambia akiwa ready tafadhali. Na hatutaki kuwa na watu hapa mbele tafadhali. Nini? Security na watu wengine watu warudi chini.